Vis je pučinski otok, a Komiža mjesto na njemu okrenuto toj pučini. Očuvana je od svijeta, ali s njim povezana dubokim morem, što svima koji dođu ovdje daje slobodu da oblikuju svakodnevicu malo više po svojoj mjeri. Nije zato neobično da tu dolaze živjeti makar dio godine i neki ljudi koji zapravo s otokom nemaju nikakve veze. Jedan od njih je i moj stari splitski znanac, uvijek vedar i predivno gostoljubiv, pjevač i ugostitelj Luka Nižetić. Šta je neka splitska marenda koju si jeo ko mali? Taj neki ljetni, na primjer, ručak, marinirana pome, onda bi mater još ne ispohala, nego ono kao tikvice s jajima, malkice brašna, parmezana i onda je one kao male polpetice. Ime sline mi već cure. Sad sam odgladnio. Mediteran je po svemu meni genijalan, zato što je to hrana koja je prilično lagana, naročito ova ljetna hrana. Mislim, ja sam intolerantan na te pome, ja ih ne bi smija uopće jesti. Ozbiljno? Toliko volim. Zimi me ne zanimaju ove pome iz dućana, to je grozno, ali ove licnje, pa mislim, znači mis. Imaju miris, jel tako? Imaju sve. Parfem od pome. Pomel 5. Pomel 5, odlično. Šta ćeš ti meni danas spremiti? A mislim. Kraljicu maren. Marinirana pome, da. A koja je bolja šalša, splitska ili viška? Meni je najbolja šalša moje matere. Naravno. Mislim, tako je. To je u svakom slučaju uvijek točan odgovor, da. Da nigdje rat ne nastane. Znači, neko voli ovakvu, neko onakvu, onda ja branim svoju, ovaj brani svoju, ti ćeš brani svoju. Moja je prilično slatka. I moja, ja isto volim slatko. Šta čini šalšu slatkom, a šta kiselom? Znači, u šalšu treba već puno kapule. I kapula daje slatkoću. Nikad kapule dosta. Kad misliš da si je stavija puno, stavi još malo. To je zlatno pravilo. Treba biti zrila i lipa poma u svakom slučaju. Ako je to pelate, onda treba staviti malo cukra. Dobro. Ako hoćeš ostaviti onako kiselkastu, onda ćeš šećer izostaviti iz te priče. Češnjak isto krupno, petrusimul isto krupno, maslinovog ulja normalno. I na kraju... Ovo ide na samom kraju kad... Parmezan ili već koji... Pa na samom kraju kad serviran zapravo. Da. A ti toliko voliš šalšu da si je opjevao. Da. Zapravo poanta pjesme je da ja tebe volim ko manistirana pome, a manistirana pome volim najviše na svijetu, tako da onda kad ti to kažem je veliki kompliment. Da, i evo sad mi je baš neko napisao, jer sad je izašao single Kalamari Ćevapi Kajmak Sushi i kaže neko, pa je Luka, ti stalno kao o hrani. Stalno hranu opjevavaš. Čekaj, pa nedavno je Manistra izašla. To je dio mene, gle. Hrana je neminovna da se tu nađe, da. Kuhanje ili pjevanje? Pjevanje. Pa poslije pjevanja normalno ogladniš pa skuvaš. A kad bi morao nekome pojasniti pojam marende, ne samo kao hrane, nego kao cijelog koncepta, što bi rekao? Šta je to? I zašto smo mi tako ludi za tim svim? Ja marendu povezujem i s nekakvim i društvenim fenomenom. Prvo, veliki smo gulozi svi volimo jaku hranu i onda ta marenda ti dođe ko nekakvo druženje i nešto prigrižeš, olajavaš malo suside, ovo ono. Ne treba Google. Ne treba, sve znaš. Tako da ajmo reći neki i društveni i gastrofenomen. Vidi. Ovo je nešto apsolutno najljepše. Je li ovo art? Ovo je čisti art. Čisti art. Kako si rekao, pomel 5. Pomel 5. Pomel 5. Koliko vremena provodiš na otoku, koliko na kopnu? Pola. Zašto baš Vis? Mene je zapravo Vis pronašao. Ja nemam veze s Visom. Moji korijeni su s Brača. Bio sam 5. osnovne i došao sam tu s mamom i sestrom kod jedne frendice baš u Komižu. Bili smo kod njene none u kući. I ona mi je tek prije par godina rekla, ma ja neću nikad zaboraviti kad si ti reka, si došao u Komižu, Isuse, ovo je moje misto. Šta si tu pronaša? Sve. Balans, mir, sporije mi prolazi vrijeme, malo sam više prisutan.
Da, nekakav ono back to basics možda. Luka, hvala ti puno što si mi ovo skuhao. Kako si odabrao tu svoju gastronomsku priču? I zašto je, mislim, nešto što je tvoja zapravo velika ljubav si pretvorio u posao, Užas. pa odmah to postane i teret. To nije bila moja namjera. Mene je isto to sve skupa snašlo. Maltene su drugi odlučili za mene. A i tip sam osobe koji se dosta često voli baciti onako u ralje, u nekakvu vatru i onda neke dobre stvari nastanu. Mene frendica zvala i rekla koja ima jedan prostor u Komiži, on je odavde, kao ti voliš kuvat, pa ajmo otvoriti mi neki kao restoran. I tako smo nas troje ušli u to i evo, malo pomalo smo stvarno izgradili fabriku u jedno fantastično mjesto. I moram priznati da bi falija da nisam odlučio kako sam odlučio. Ali vidim da i iz glazbe koju radiš, koja je zapravo vrlo specifična i iz cijele ove priče fabrike, da ti je najvažnije širiti radost. Pa zapravo je, da. Rekla je profesorica, moja mami zvala u školu, toti put, srednja škola, i kaže na njoj, ma znate šta gospođo Tamara, nije on loš, on živ je, okej, ima te neke jedinice, on će to ispraviti. Ja ne znam kako bi ja vama objasnila. Vaš sin je dvorska luda. To. A dvorske lude šire veselje. To ti je to. Jao. Pomel. Pomel 5. Uzdravlje. Misliš da je neću zagrist? Ja ću. Prekrasno. Od ovoga do ovoga. Sjajno. Lešan san, nisam za svit, nisam za jude. Lešan san, stišću lad i pusti me stan. Razvlače me kalaštik, puka sam ka kokica. Ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo odrito letit, smijat se od uva do uva. Bilo bi sjajno da koliko je potrebno od zrile pome do šalše, treba od čežnje do odluke da izaberemo mjesta na kojima možemo ostvarivati svoje snove. Kao što Luka to čini ovdje. Uspori malo, to je dušu dalo. I zato ostavite svoj branč doma i dođite kod nas, u Komižu, na Marendu. Zaroni noge u žalo, kad ti je Bogom dano.